in rin ni le pathian ni zana te khan in el na sang khel chhun zom ania chunga result sang te le aken tel be bom sang angchi te table tharber chungchang te kan soi vele don ani in rin ni zan khan Indian Super League khel tran anita ISL season thar hi ahun pa ngaya antran lo awangin kan soilan to thin angin tun season a hian double leg in an khel don lova chu wangin team in el som pali te hi voi khat theu chau anin ma chon chuak don ani chu wangin an dan pa ngaya league rauna match somni paruk khel thei tur kha match som pathum chau tun season a hian an khel dona tichuan match day khatna kalme ka hian in rin ni zan khan mahun baganin sinhi fain Kerala Blasters an neya Goa le Intercity te ro chakjok om lavin gol khat ve khungin ani ne tok ani Jamshedpur in sikhat fain Mohammedan SC an ne thunga Bengaluru point sinhi fain Sporting Delhi an ne boka ti hian match khelma ba ka zan indars rilachan ve hian East Bengal le North East United anin machonanga match danga hian Odisha le Punjab in machon tur niin Mumbai City le Chennai FC te po in machon tur an ni tichuan match day khatna azawanga zirtop ni zan atang hian match day ni na antran le ngal don Spain Football League Sangber La Liga khelchun zoma Atletico Madrid an mual phawa Rayo Vallecano muala lenglutin sithum fain an tlomani he mecha hian Rayo tal minisomlina friend peresan gol maswai khungin minisomli pangana a Oscar Valentinan akhung bela second half minisomsari parugna Rayo bokin khungin Nobel Mendy mangin an gol thumna hi an khunga Atletico Madrid hian hun tha an neite khoral 5 vek thungin sithum fain atlom zoka antang ani Madrid club liandang Real Madrid eroin point thum an lo chuaka an mikhwal Real Sociedad goli gol khatin an ne Real Madrid hian gol an khung ma leya minute ngana leka Alexander Arnold da siam saka tangin Goncalo Garcia an gol marwai akhunga English right back Alexander Arnold hian thlani chuang liam aneya wanga achol nuwa assist anei masak ber ani heminu hian Real Madrid lamin an khung bel le main minisomni pakhana Real Sociedad hian an thiam puipa Mikel Oyarzabala penalty goal mangin an sipur hian suta mase minisomni pangana a Vinicius Junior an penalty atangin Real Madrid ma asroi puile minute samthum pakhana Valverde an Real Madrid tan khung bel le bokin second half minisomli pariatna a Vinicius Junior an penalty atang vekin Real Madrid goal lina akhung leya heminu hian goldang lu bel talavin Real Madrid hian goli gol khatin harsala tuk lovin an mikhwal Real Sociedad hi an neya point hum an lo chuak he mecha hian Kylian Mbappe ain lan lova akhu pa hliam anei ni in tarlan ani Real Madrid club how tu te hian Mbappe hi achol reilo an rin thu tarlan awm bok ti hian La Liga season kalmeka Real Madrid hian ma an hruaita a khelsomni palia point samruk an neya pahni na Barcelona hian khelkhada khel tlemin khelsomni pathuma tangin point somnga pariat an neyani Real Madrid le Barcelona te hi champion tumin anin chhun zom zel do ni in alang ta zela atu mama hian tha an thla rei du lova chu wangin La Liga season kalmeka hian sang fal an hlei thei ri lovani Italia Football League Sangber Serie A khelchhun zoma in khelang sarzuala champion line Napoli an chak zolova an mikhwal Roma nen gol ni ve khungin anin ne tok he mecha hian mikhwal team Roma hian Aston Villa atanga an lak lu fu mai Daniel Malen mangin minute sarina ma an ruaya minute somlina Spinazzola mangin Napoli hin an sud vele ma se second half minute somsari pakhatna Daniel Malen bokin penalty atangin Roma ma aroi puilea minute somriat pahnina Alisson Santosan Napoli tan an sipura sud vele boka heminu hian goldang lu bel talavin chakjok om lovin point khat ve an lo chuak ani Tebula ma roi mek tu Inter Milan in point thum an lo chuak thunga an mikhwal Juventus gol thum gol nin an ne he mecha hiam minisom pasarina Juventus defender Andrea Cambiaso an lama tilut palin Inter Milan hian on goal mangin ma an ruaya ma se minisom ni parungna on goal nei tu Andrea Cambiaso hian Juventus tan an sipur hi asud vele a aman an lama atilu pal goal hi asud vele tachi ani tichuan first half a goal lu bel lovin red card ero phor ani thunga minisom li panina Juventus player poimo Pierre Kalulu an red card achoi hewang hian mikhwal team Juventus hian player tlem zokin hun tam zok an khelchhun zom pha tichuan second half minisom sari parungna Inter Milan hian Pio Esposito mangin ma an hruaya minisom red pathumna player tlem zoka khel Juventus hian Manuel Locatelli mangin an sud vele thaya
ma se minute samkwana a Zelensky yan Inter Milan goal thumna khungin heminu hian goal dang alu bel talawa Inter Milan hian point hum hlutak an hlo chuak ani ti hian Inter Milan hian champion an tumna konga ma son zelin khelsomni panga atangin point somruk pakhat an hlo chuaka point hum hlo chua zo lo chance sa na met sa po point hum an hlo chua ta ka wang hian table a nget takin ma an roi ta zelani an mani naiber tu AC Milan hian khelsomni pali atangin point somnga pathum an neya ani hian khel khatin an khel tlema an khelma baga hian an chakani chuan tuna ankar anin thlauna point riat hi point nga a anti-gym le theidona champion line na poli tan ero champion non beiseina atham ral titi ta a khelsomni panga atangin point somnga an neya khelinza ta ma roi tu Inter Milan hi point som pakhat lain an phak to lawani Germany Football League sangber Bundesliga a in khelang sara champion lai Bayern Munich in khwalmuala Werder Bremen sithum finance sopa Bayern tan Hurricane an goal ni khungin minute somni panina penalty atanga goal masroya khung nuin minute somni pangana Luis Diaz siam sakatangin Hurricane hin Bayern goal ni na akhunga second half minute somsarina a season topa Bayern chuasan ngei tura ngai Leon Goretzka an Bayern goal thumna akhung vele ani ti hian German League sangber Bundesliga a Bayern hin khalsomni pani atangin point somnga pasari an neya point rukin an sang fala pani na Dortmund hin khalsomni pani atang vekin point somnga pakhat an nei meka Bayern le Dortmund te hi champion tuma in Elnaber an ni zuita zel Bayern tan Hurricane hian goal khung bel ta ka wangin ti hian English footballer omto zonga professional levela official matcha goal zanga khungtling ma saber anita a kumsom thum pani mi England captain hian record tharasiam Kane hian match jasari somli pathuma tangin goal zanga hi apuitlina ramle club tan belkhoma goal zanga akhungtlina hian penalty atanga goal khung za aom tling ti settle bokila penalty ape tam leya ape thiam lebok a khelna levela penalty atanga goal za khungtlin hi thil olsam anilo Hurricane hian nikum December thla khan English player goal khung tam ber record goal zali somsari pali khunga Jimmy Greaves-an record achel thin kha akhum towa record thar asiam nuwa Kane hian apun tir ta zelani kumsom panga kalta khan Hurricane hian professional huanga bultanin chuti la chon kumsom pasari mi chau alania Leyton Orientan akhelani Leicester City a te khan apoimo phak lo thin kha ania tuna ero khoi klapa po khelta sela bultan tu ni zel theitur khopa sanga ain vorto anram England tan big po gol khung tamber chu Hurricane thau ania striker ani na zona ati turti konga Anton tlak takte po ati thei o me a position kentel gol khung lam hi ane zar khop mai tuna hian February thla kan mangmek chawania ma se Hurricane hian tun season a Bayern tan chau gol somli pakhat akhungtling der towa Bundesliga a gol somni paru khungin adang hi in elnadanga akhungte annia season atop meu chuan goling zata tak thuang mo Hurricane hian goal khung dan chu Tottenham tan khan goal zanhi somria ta khunga akhung tambera Bayern tan goal za somni paruk akhung tling towa England tan goal samsari pariat khungin Millwall tan goal kwa Leyton Orient tan goal nga Leicester City tan goal ni akhung ani English Premier League a goal zanhi som pathum akhung mana Premier League chanchina goal khung tamber .2 ani phak hial akhung tamber Alan Shearer khan goal zanhi somruk akhunga Hurricane hian khum tumta sela akhum theipo rin ani thina ma se Germany a ainson ta ka wangin akhum man talavani upat lama Germany a ainsona ma se tuna hian German top league Bundesliga a goal somret pakwa akhung tling le der towa UEFA Champions League la English player goal khung tamber niin Hurricane hian in elna sanga goal khung dan hi soikai le talokila English Premier League a goal zanhi som pathum akhunga Bundesliga a goal somret pakwa Champions League a goal somli pasari FIFA World Cup qualifier a goal somni panga European Championship qualifier a goal somni pathum FA Cup a goal som pasari Europa League a goal som pakhat Championship Division le International Friendly match a hian goal kwa veve akhunga FIFA World Cup a goal riat akhung to boka DFB Pokal te Europa League qualifier te European Championship a te League Cup kanti Carabao Cup anga te hian goal sari theu akhung towa UEFA Nations League a goal ruk khung toin Championship hnuai le League 1 a goal nga akhunga Europa Conference League a goal li khungin FIFA Club World Cup a goal thum akhung towa ECL qualifying a goal ni khung toin
Super Cup a goal khat akhung to bok ani in elna chi hrang hrang somnia goal akhunga chungjinga chi saria chuan goal som khung tlingin chi thuma goal somli akhung tlinga in elna chihnia goal somriat khung tlingin in elna chi khata phei chuan goal zahni akhung tling ani Hurricane hian goal zanga puitlin tur hian free kick atangin goal ni akhunga penalty atangin goal za akhung boka penalty area pon atangin free kick tel lovin goal somli pakwa akhunga penalty area chung atangin penalty goal tel lovin goal zathum somli pakwa akhung bok Hurricane hian a goal khung zanga hi alu manga goal somkwa pali akhung te akaveilam manga goal somriat paruk akhung te akedinglam manga goal zathum som pariat akhung le atak sapeng dang manga goal ni akhung te anni Cristiano Ronaldo hi mitam takin goal khung toro puiber anti khopa goal khung thei ania ma se goal zanga khung tling turin Ronaldo hian Hurricane ain match amang tamjok match jasari somnga pathuma manga Ronaldo hian kumsang ni sompanga khan match jasari somnga pathum akhelna goal zanga apuitlin ani kha goal zanga an khung chin chau statistic kan en chuan Ronaldo ain Hurricane hian goal akhung thei dai jok tina ani ma se tuna Ronaldo thlenchin hi chu Hurricane hian athlen arin omlo Messi hian goal zanga khung tling turin match zaruk somthum pahni chau amang thunga kumsang ni somparuk khan he record hi chiamin goal zanga khung tling tura match mangtlem berania Messi hian goal zanga bika Ronaldo ain match za somni pakhatin amangtlema Hurricane ain match za som pakhatin amangtlem bok kan soizau tadeu ani chu Saudi Arabia lam hoita ila Saudi Pro League season kalmeka Alpha te muala Al Nassr sinhi fain nena anchanga anmamo point hum anhlo chuak ani he match hian Cristiano Ronaldo lo kirin minute som pariana goal mashwai akhunga minute som sari pariana a Ayman ia hian Al Nassr tana khungbel boka Ronaldo le athiante hian goal chua lovin sinhi faya chakin phu takin point hum anhlo chuak kumsomli pakhat mi Ronaldo hi Saudi Pro League goal khung thei upaber niin kumsomli pakhat ling to goal khung omchun ani boka record tharasiam Ronaldo hian record pui thamzet siam atumna a ma ason shreta kumsang ni somni paruka hian match riat atangin goal nga akhung tling le der towa ti hian a career ram le club tan match sang khat zathum pakwa khel toin goal zakwa somruk pahni akhung tling ta goal sang khat khung tling turin goal samthum paria chau amamo to ani atum hi a haw taksia ma se anai shreta chuti rualin akum le hun aral ve zel boka chungte ngai tua chuan athil tum hi puitlin theidon takmo Saudi Pro League lama hian season kalmeka league table Al Hilalin khel somni pakhat atangin point somnga pathum anneya ma an roi chunjom zela panina Al Nassr hian khel somni pakhat atang vekin point somnga pahni anneya table ma roi tu le adot tu te hi point khat chawin anin thlaw ani pathumna Al Ali po hian point somnga anneya palina Al Qadsi point somli pasari nein Saudi lama hian team pali lai mai champion tuma in el an la om ati thei ome English club ten elna FA Cup po khel chunjom ni in heta in khelang sar zual te hi soita ila Aston Villa mola Newcastle goal ni goal khatin an chaka he match hian Aston Villa in penalty an choina tur ninge ya ngai penalty area a chingzeta handball om match referee in penalty area pon atitlat peka Newcastle lam penalty aya free kick apeta zoka soizui a lo le hei hi anni levela match referee ina thutlungna asiam dik lo langsar ber pol atling hial ome FA Cup hian team langsar in lana Manchester City in Sydney fine Salford City an nea Manchester City goal masazoki on goal niin Salford City player Alfie Dorrington an alama atilu pal ania minute rungna on goal mangin City hian ma an ruai ani an goal ni na hi hun top don hei minute somriat pakhat na alu tania Manchester City defender Magge hian khungin Crystal Palace atanga an laglu English centre back hian City tana goal a khung masak ber ani Arsenal in silifain Wigan an sop thunga Arsenal tan hian Noni Madueke Martinelli Gabriel Jesus ten goal khat theu khungin Wigan player Jack Hanan an lama atilut pal boka Arsenal hian minute somni pasari chungin silifain ma an roi man dera hemenu hian khungbel lovin olsam takin nena an changani Liverpool in an mi khwal Brighton sithum final ne boka Liverpool tan Curtis Jones Soboslai le Mohamed Salah ten goal khat theu an khung ani Zan ina in elna sang khel chunjom le turania chungji nga chuan
Darsari le chanvea Indian Super League a East Bengal le Northeast United anin machondona La Liga a darkhat le chanvea Girona in Barcelona mikhualin Serie A darkhat le Minisom panga a Cagliari in Leeds an mikhualdona FA Cup fourth round a darkhata hian Macclesfield FC le Brentford anin machondon bok ani ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soijaw theina chu nile phot ro se